trening u prirodi izgleda tako da se dobro zagrijete, uvijek trčite po nekakvom neravnom terenu, ako hoćete da bude teže, trčite po šumi, dakle bez staze. Trčanje vam može služiti kao zagrijavanje, primjer, a može vam trčanje biti isključivi trening. Dok s druge strane, ako se pripremaš za nekakvu dugačku traverzu ili trebaš nekakvu posebnu izdržljivost, onda gledaš da ostaješ što duže na nogama, kroz dan trčiš duže distance, čista nekakva izdržljivost, onda povremeno možeš to razbiti sa nekakvim plivanjem i tako. Ideš u ove hladne vode još? Idem u vodu, gledaj, ja imam uvijek pravilo moje, od djetinjstva nadalje, ne? Da se poslije svakog tuširanja tuširam 1 minutu u hladnoj vodi. Znaš ko je Wim Hof, poznato? Naravno, da. Si radio možda ta njegova metode? Ne, nisam radio te metode. Ja moram priznati da sam ja za Wim Hofa čuo dosta kasno, nakon što smo mi već puno vremena tuširali i kupali u hladnim vodama, tako da nismo znali da postoji ta metoda, kao što nismo znali da se, ne znam, crossfit zove crossfit ili da se škraping zove škraping. Mi smo sve to radili prije nego je to postojalo. Onda su kasnije to definirali. Su definirali oni i to je bila ta, onda se to kaže da je to nekakva metoda i to je okej. Ali mi ne volim reći, ja ne slijedim neku metodu, ali je dobra u svakom slučaju, nije loša.